Сіздерін бек көп дүрсіне батырлық бар, çünkü сіз бір үш институттағын оқығансыз ғой, әбет, елғышмасам. Хамаларынан түрлісінде әлі, бірсі ауыл қожалығында, бірсі біздің түзушілер институтында, музыка факультеті, олар бір-бірсі білен ғыммен бейләшті түгіл бейді. Нешік келіп шыққандар дейсің? Нешік келіп шықсын олай? Міне, бұл қиыстылары біле янып берейбіз енді. Мен қонақта ерейм әлі. Bir de enstitütlere kırı turunda uylav yok. Çünkü zor iş işlendi. Orta mektebini bitirdik Tüben Kamera şehrinde. Birinci mektep, otaklı mektepte. Şulay ettirip bizge okurga kırı vakıtı uylaganda yok. Eti nişlep bir için sen deyip beni konaktan kuruşu iştirak avından, eni avından alıp kayıttı. Eyde dokumentlarını birip jiberdim Avul Hocalığı Enstitütü'ne dedi. Evet, ilgiz verip jiberdin yani. O vakta jiyip yürüyler idi. Polnomuşunlar var şunday, agitasiya barılar, şulay jiyalar idi. Avul Hocalığı Enstitütü'ne studentlar, abituriyentlar jiyalar idi. Buna şu vakıtta eti birip jibergen. Eti benim indi kolhoz predsiyatili bulası kilgendir, ites kilgendir indi. Ol derece, ol vakıtta ben onu anlayayım. Kolhoz predsiyatinin de ol jirinde şunday zor şahıs hem turmuşun joylagan, şahıs bulgan, авторитетлік жоқ бет енді түрсен еткен вақытта, ол вақытта. Ол енді шылай колхоз председателесі боласы келгеніне ойлағандыр енді. Беріп жіберген, нешлеймсің енді, әті менің үшін шылай, аның яшайышы, аның ол өзі партком секретары болып ішлейдір ебет енді. Әне оқытушы интеллигенция емі. Бұлға шейінде мен қаршы келмедім, әте сөзіне келмедім, ләкин менің башқа нендейдір міне шушы сәңгәтте, мәктепте, хорда жырлап жүру. Біздің класс жетекші біз яқшы баяншы еді, өзі физик болса да, Зиятдин Билалович. Оның міне шундай түрлі яқтан оңған болған ир кіші болып көз алу біздің қаршыда. Bizine o karşı gitti üzerine. Bizim de şöyle bulası kildi. Bizim de beytem razilde bir köp klastaşlarım da. Şundan ona nittim. Bu işe şöyle bulası kildi. Ul bulası kildi. Şöyle bir gün vakitte mine okuyacağına. Bizim de mektepte konuvada Seydaş'ın bütün repertuarını jırlaydır. Razildiler. Xor var idi da bizning. Evet, xor. Mektepte konsertlar koyadır idi. Bu siz Tüben Kamı bildirem afiyetiz. Tüben Kamı'da okuyan çağında mı yeyse? Tüben Kamı'da okuyan çağında. Biz 9-10-11. klasını onda bitirdik. Bizim mene Totar mektebinden şehir sala başlagıç Urus mektebine itip berdiler bizim İmavuz mektep. Urusça Totar tilide kiradiye. Indi şul hatlı ağır Totar Urusça öğreniyor. Matematikten Verpalın degen Sıçova degen bizim matematik okuttu. Gününe işler birli aladık biz. İşler birli. Kol gına deyip iberedi. Kol, ikine kuşkaç neşe bula deyip soruyor. Evet, 4-4 deyip durar ve 4 deyip mi? Evet, 4 deyip deyip bulmuyor o şey. Evet. Tileylenmeyi? Tileylenmeyi. А ничек процесс проходит, ничек bu получается. Sen söyle bir mine. 2, плюс 2 deyip eytti, Eytip bulmayın da nişin. Равняется deyip eytti, 4 deyip eytti. Şunu söyle bulmayı. Turgança. Ben şunu, kol, Şiri turgan malaylar var ya, raziller matematikadan eybetrek okuyorlar ya, ilmettiğin degen, evet. Buna şurada okuduk biz, şuna eteskiyle netice, biz 12 okuş okuduk. 5 malay, 7 kız, yalgan tügül, 12'si de zor institutlara kirdiler. Bik yaxşı okutkan iken bizim okutuşu. Mene şu söylevimden faydalanıp isen soğum iken eyteden almayayım, görüp alına bik zor rahmetini bildirem mene. Mene üretken bizim işlevimiz matematikadan 5'liden de zor iken. Bulgan çünkü yine paralelli klasta Rus malaylar okuyorlar, yine начальство balaları, onda medalistler bik köp buldu. Onlardan birau ne müziğe kırıldı, birisi ne debeytiyim. Onsı da bizim kursu oldu. Urus klasına verilgen Nesimov Zavuş'un Tatar malayıydı. Şunday kızıklar var ya, kızık etip hakikatini söyleyeyim sana. Mene şulay, onda oku, onda sengət bilen şugullanılar, mene şulaytırıp, mena ne için teki sorav kaldı, iş vuzga. İş vuzga. Sizden Ol Hocalığını bitirdiniz mi? Kirdim. Bitirdiniz mi sizden? Yok, teki tırnay, yürekli tırnay benim bu niye gidersin, sengət yoluna gidersin kilo. O kısa kilmey, kilmey.
Шулай мен өзім отчислениеға заявление жазып, ярты ел отчислетмеділер. Бұл нешінші курста оқыған? Бұл енді екінші курста. Яртысы бір ярым курс оқығаш, мені отчислет етмеділер. Мен ярты ел бойы цирк түзіп жүрдім. Бәлки бүтінлек көп шығарылар деген үміттеймін. Бермейлер, документіне берме, оқысын дейлер. Енді мәне шулай етіп жүргеш, мен енді оқырға кірге, мәйтен бұл тұрмыш бұла екен шәһәрді, мұнда квартира керек екен, ешеу үшін шартлар керек екен, деген өзімше зор нәтижеге келдім. Цирк түзейсіз бетінде? Мен түзушілер институтына кірдім оқырға. Кірдім, шул шарт білән деген әмәсі как менімше енді оны оқисың да, фатир алып бала деп ойлайсың бетінде өзінше, кішеден сұраштыру. Өзім кешкеде оқимын, мен кешкеде күндіз ішлерге керек. Ішлеп берейін, балтастасы болып, бұйыртлар салабыз, бір абайдан сұрайым. Абайым айтам, міне шондай фатир тез берелер ме? Әні кәшті, міне мен 25 ел керейм енді түзу үшінде дей, әлі фатир алғаным жоқ дей. Шонда башыма қойғы түшті шул қадылы. Ай, алғышлық ішләгәнмейм. Меңа тіге ауыл қожалығы институтын оқып бітірсәм, әйбәтірәк боласы олған екен деген ойлар келе бар. Шыны соң, тірсәк Ирақ түшләп болмай, әтенің де сөздер еске түшті ашуланғанлары барысы да, бұла екен бұл, оқиым, повестка келіп түшті армияға кетерге, мен де бір возын ташлағаш, екіншісіне кірге мен правам жоқ, құқым жоқ қазір, мені алдылар да кеттілер армияға. Шул керек сеңа хамзин дейдім. Күзлеріме қарамаңыз жүрегімде от яна, салқын сулар ішіп шықтым төзем тек шоңағына. Алғы рәттердегі қызлар мені енді көрділер, артты рәттегілер де яқынырақ келсінлер. Таныш болайық, есімім болмас, қаушадым бұғай бір аз. Сізді қызлар шундай матур, мақтарға сөзлер бек аз. Қызылар әйтірсіңлер, қызарып пішкен балан, ярты қашық балға манып, қабы бұйыттардай болам. Сізді қызылар әйтірсіңлер, қызарып пішкен балан, ярты қашық балға манып, қабы бұйыттардай болам. Яндайсың бәғіркәйін шигі-шигәсің мәне, бары мүттім сендәгіне шитләп өтәрсің мәне. Аяқтысында ұшыраттым, шул минутта ұшыраттым, аяқтысы юл яқтырдыр, әйдә иркәміз аттыр. Таныш болайық, есімім алмас, қаушадым бұғай бір аз. Сізді қызылар шундай матур, мақтарға сөзлер бек аз. Сізді қызылар әйтірсіңлер, қызарып пішкен балан, ярты қашық балға манып, қабы бұйыттардай болам. Сізді қызылар әйтірсіңлер, қызарып пішкен балан, ярты қашық балға манып, қабы бұйыттардай болам. Башласам сөз айта алмайым, ұшырашқанда қызарам. Ярату сүюлерімні тек жыраша тапшырам. Ұялшан болып туғанымны көресіз бет өзегіз, шуңа көремін да мініп мені қышып өбегіз. Таныш болайық, есімім болмас, қаушадым бұғай бір аз. Сізді қызылар шундай матур, мақтарға сөзлер бек аз. Қызылар әйтірсіңлер, қызарып пішкен балан, ярты қашық балға манып, қабы бұйыттардай болам. Сізді қызылар әйтірсіңлер, қызарып пішкен балан, ярты қашық балға манып, қабы бұйыттардай болам. Сізді қызылар әйтірсіңлер, қызарып пішкен балан, ярты қашық балға манып, қабы бұйыттардай болам.
Bizde kızlar eytirsinler, kızlarıp pişken balan, yortu koşun balığa malık, kabı yutlarday bolar. Hizmet etken vakitte akıl kirdi buğay degan gagına to'xtalaylik ya. Kirdi buğay. Men hizmet ettim. Bek yaxshi armiya saflarında. Men kosmonavtlar bilan idora etilgan учебный punktga eletdim. Yo'q, shundan so'ng kosmonavt bo'laroq qaror qilmagansiz. Ну, yaxshiroqda bo'ldi endi kosmonavtlar bo'lasi kelib, shofyorlar tugul kosmonavt bo'lasi kelib, shundayga eletdim. Chunki mening tamomlanmagan vuz bilimim bor, shundaylarni olalardan edi. Vuzni bitirganlarni olalar. Shunday vuzdan so'ng meni oldilar shunda. Men qanoat bo'ldim bu ishdan. Men ko'p kosmonavtlar bilan aralashtimanda. Men sekretchik bo'lib xizmat etdim. Anda o'tiraman endi. Dursun aytgan she'riganda qiziq u. Bu turda men hali povestda yozib qo'yilgan narsam bor hali. U bitmagan hali. Ishlatasi bor xizmat etuv turida. Birinchi anda rotlarga nega bo'lgancha soldatlarni karantin neye bor 40 kun vaqti. Shu vaqtda nasl распределение bo'la endi rotlarga. Shunda распределителләр хакымлар бөтенсендә шул телеграфист булырга, қолларын көтәреп язылып биттеләр. Кайбер безнең татар малайлары подсобный хозяйствога, дуңгыз карарга, мал үстерергә яйлыгына хезмәт итү өчен нитеп биттеләр име таралып. Ансы да әйбәт аны. Ансы да престижный урын. Аннан телескопка бирмиләр әле, татар малайлар эшчә булганга бирделәр. Аннан соң мин утырам бер үзем калдым. Нишләп син гамзин чё молчишь? Вот битеннән да урысча. Мәйдан Родину куда пошлет, там я буду служить. Дедім. Алай болғаш мене бір должность бар, секретчик. Сенің почеркің әйбет ме? Yazып қаралы. Почеркіңіз, о, прекрасно, классно, ага, подходишь. И секретчик, сен де как раз ты башына ağrına тек отырасың. Сөйләшмейсің. Демек, сен секретні тұта білесің ішіңде, сен бізге керек. И секретке алдар бөтен инде хакыл Украинадан келген малайлар бөтенсе. Ой, мен дейлер yok поздно. Хәзер соң шулай итеп мен секреткада бик яхшы гына хезмәт иттем. Командир части, начальник штаблары белән якын дус. Шуннан берне сөйлим әле. Бу сәнгать турында инанса. Секретка белән безнең секретка белән янәшә генә машбюро. Анда машбюрода печатникта утыралар, басып утыралар төрле язмаларны командир части белән начальник штабының Хатыннары. Алар мені обед вақытында шәйге шақыралар. Шәйге шақыралар да, olmaz. Tatarça jırlar, пожалуйста. Алар үзләре татарча белмиләр инде. Белмиләр. Мен инде тегеләргә матур татар көйләрен, узун көйләрне жырлыйм тегеләргә. Шул мен жырлаганда булар җырлап утыра. Үзләре аңламыйлар. Аңламыйлар, җырлап утыралар. Анасын біз синең кебек җырлый белмибез инде алмаз, афыйт. Biz de jırlap күрсәтик әлсеңә. Әйбәт җырлыйбыз без диләр инде. Җырлагыз мәйдә. Җырлыйлар, дуэт белән җырлыйлар, бик матур җырлыйлар алар. Хакыллар руслар кебек акырып җырламыйлар икән. Аларның көйләре матур, лирик көйләре матур итеп җырлыйлар. Шулай итеп мине бик яраталар иде. Яшибез без бергә дөньяларда. Алгалыйбыз гайбәт сөйләшеп. Кемгә гайбәт, кемгә әйбәт була, мин яшим шатлык өләшеп. Алайсам ага таба күчәбез дә, хәзер армиядан кайткачтын, музыка факультетына армиядан кайткач кирәк. Шулай, музыка факультетына армиядан кайткач музыка факультетына керәм бит инде. Анда бит. Димәк сез инде хәзер уже Мин тегендә инде җырчы булырга. Әле анда бер факт әйме. Шулай безне бит ник барыш брусокка ибәрәләр армияда. Бер заман теге багана башына илеп куйган громкоговорительдән неме радиодан җыр ишетелә татарча. Мин инде килеп җитә яздым, 1 генә километр калды. Мине гел уза торган бер хакыл малай туп шикелле генә. Мин икенче киләдем частьтә. Яхшы йөгерәм тоже. Ну тегене узып булмый ахыр. Шул яхшы йөгерә. Килем радиодан ишетелә татар җыры. Кызлар җырлыйлар. Айнадымда киенеп туя алмыйча, тагын сине искә төшердем. Пам-па-да-па. Әйме, шул хәтле матур җыр ишеткәнем юк. Мәйтәм, моны тыңлап бетерә алсам ярар. Килеп җитә.
Gittim, koyandan indir suluş geldi, şul tatar jirime, şul hatlı, yana, odan yanalaşıp gitti suluşum, gelip gittim. Birinci olup. İndir ahırına yerleştim. Birinci ettiğim alayını uylaganda yok, Жгыртап uzup gittim. Geldim de tırnağı bitirdim. Bu ansambl, Saz isimli ansambl, Kazan şehrinin kinoplyonka neyinde bazироваться degan işitip kaldım. Aha, men aytam, qaytam ko'ram bularni. Mana shundan so'ng qaytdim, ko'rdim, o'tiram. Bularning repetitsiyasida o'tiram. Soz ansamblinde bu. Ansamblinde. Zalda o'tiram, ular sahnada chiqish yasalar har vaqt. Aning yetakchisi Rifqat G'umarov, ataqli bizning yetakchi. Aning ko'p yetakchi, aning ko'p muzikant mening umrga ko'rgan. Mana boshqalarga o'kinchda bo'lmasin, o'pkalamasinlar boshqa musiqa. No, aning ko'p men bilgan, aning ko'p hisli, aning ko'p ul ansamblni biz Кремлевский дворец съездов-то нитtik жырлады. Брежнев шығып нетіп Соловушкин, когда вы позовете, пожалуйста. Деп қояды ема. И һәм репетиция вақытында болса да дворец съездовта шығып қарайды шуны. Соловушку когда поют, позовите деп. Мына шунда Ani şunday şoklarda, evet, şunday ansambile qaytar sen, tыңнал şolar neme? Men müküben gitip tыңнап oturam. Rifqat har vaqt sorayında, dege jigit ol siz qaysıgızın uzatасың? Dep sorayım. Yo'q, bir bizne de uzatmay, o kileyin necha kun, endi oy bo'yi o'tirab et. Определить dege belgilemeden qaysısını uzatırga. Men uyimda yo'q, bularning repetitsiyasida bularga suqlanib, dunyoni unutib tыңнап oturam. Ah, men aytam, mana necha jırlara gerek, mene indi jırlar gerek ekan deb, alar bit tileseni jırlamay, ma'nali şab jırlar bit alar. Şunda men neytim mende siz jırlara gen axırısı deb Rifqat chaqirdi. Aymedim men bir jır bilam endi. Bir jır. Deb endi aytam endi. Uyranib keldim ansam. Gel yılmay, gel qara. Emak ko'zlarima. Mana shu jırni aytgan edim, jırlagan edim. Şu jırlarda sen işlep ediyorsun, neçe gün oturasın endi. Ertaga Elna kombinatda konsert kel jırlar şuşunu deyindi. Şulay etip ikinci günde men ketip bardım. Nega? Elna kombinatga konsertga birinchi tapır zo'r sahnada chiqish yasadim. Anda men jırlaydı endi. Shavkat Ag'zanov degan bir jırchi sozda bor edi, ol birov. Keldi de şimdi yoriydi o'zi meni olqish 3 tapır chiqarib jırlattılar şu jır uchun. Yarayal şimdi Shavkat aytdi, o'z oyog'im bilan chiqdim, o'z oyog'im bilan kirdim, meni ko'tarib kirdilar, men birinchi tapır jırladim. Mana shunda men endi ansamblda yurdim-da jeykini kuzga ekzamenlar boshlangach Moskvaga keldim. Meni tekshirdilar. Rag'di Fatkhish, Aybek Xalitov, o'tira, anda boshqalar da o'tiralar edi endi. Bayan uyni bilasizmi? Instrument kerak bit anda. Bilam menda zirak dedim-da, bas yog'ini qochirib, garmoniyani bir usta basmayim tegindi. Bu da dediler, ne важно ekan shu dediler. Bir bilasizmi deb so'radilar endi bular. Men bilam dedim endi. Gavda u vaqtda yong'oqlar bulash, turpayib tura, armiyada bilasizmi, yaxshi o'shatdilar. Ne bilam dedi. Yo'q, beyib turmaydi dedilar endi men. Da dediler endi bular men sizdim endi bularni alırga matashmaylar endi. Muzikal bilim bilan muzikal bilim kerak bitimi. Ne yaptırgaç? Jırlay bilam ekan bu deb so'radilar. Jırlay bilasingmi sen? Bilam dedim. O vaqtdan öğrendim İlham abi jırlarga qora o'rmonni. Evet. Artaglar bala aytib jibaram tingaymi qo'llar bilan İlham shekilli bir kupletni yaxshi aytib jırlab berdim. Men endi parodiya ravshindan o'rgangan edim-da İlham kebek. Bo'lgan bit bu deydilar-da. Eyda, dekanga kirib ketdik. Kirdilar-da, mana Vyacheslav Nazarovich-da sizga ne student buni Rifqat olirga kerak. Aynan. Yo'q, Nazarovich deb aytdim, tugul Nazarov edi familiyasi. Ol aytdi, olirga kerak. Mana bunday yigitlar kerak, xorga kerak. Men o'kinmaysiz. Men mana shunda o'qib chiqdim. 2 yıl boyu doğa qarab turdim, qo'yishda ekan, barib öğrendim. Menga endi anda do'stlarim, menim ko'plar muzika училище bitirib kelganlar. Men öğrendim. Allohga shukr, mana hozir o'zing da bilasan, ne xatli jurlar yozdim, barisi estrada. Menga ming bek zo'r rahmatim aytaman da o'qituvchilarga, Rifqat Fatkishga bekrakdan aytam, chunki u endi mendan rad chiqasin bildi. Shulayda shoyartib seni Balton ekanini bilsak, может o'qitib da yurga kerak bo'lmagandir degan bo'lib qo'ya. Men muzikadan bek yaxshi hunar oldim mendan.
музыка факультеты бик зур не берді. Ол вақытта ректор да ярата түшәдір емені құрметтер. Бүтін институт үшін жырлау, андағы пунктларға барып жырлау бүтінсілер менің үстейді. Біз мұсфақта бик зур шішлердік. Біз ол поколение біз керек болдық һәм олар барса да тиешлі орында шыйлар. Сабантуйлар жетер тизден, күтә халық һәм миндә. Бүләк белән шатлык килә, ун пылесос иемдә. 7 электр чәйнеге чәй кайната алмыята, пылесосның онысы да эшләмиләр нишерта. 3 магнитофон бирдиләр, төшми алар чормадан, шарда-барда тоттыралар, курыкмыйлар Худайдан. 30лап сәгать җыелды, бер сичмасам ник йөрсен. Ну алмаз бай дигәнне ишетсә тавык көлсен. Ел буена җыела кибеттә җыен ватык табарлар. Бүләккә шәп сабантуйда тикшермичә алалар. Сабантуйда гына түгел, бер көн юбилей булды. Паспортын гына бирделәр, суыткычы онтылды. Артист булгач кай вакытта концертларда куябыз. Җырлы сарман якларыннан тик әйләнеп узабыз. Халкы әйбәт, һичбер сүз юк. Шәйләр куеп узата. Ну башлыгы концерт өчен ташяк биреп аптырата. Мине генә түгел, хәтта илбашны да алдылар. КамАЗ белән нефтенә банкротлык сылыйлар. Ул тимер, мин асыл таш булгангамы талыйлар. Әллә инде аны мине шырт илегә саныйлар. Сабантуйлар җитәр тиздән. Җитәрләр, ну җитәрләр. Миңа тагын ватык сәгать уйлыйм бүләк итәрләр. Кызыгын кызык, тик шунысын бел, сине мине ярык тагарак яннарында көтәләр.